Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau selalu salah pola benih manusia, tebak absaab ya. Tapi kalau selalu lupa tanda para matia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ulama'unal a'izza, guru batan kaula jugan guru ajunan, sekesempatan mangken hadir reka di tempat ajunan semulja Kiai Syamsuri selaku ketua dari takmir Masjid Nurul Ihsan. Ajunan semulja Kiai Haji Suriskan selaku ketua dari ranting Nahdlatul Ulama. Ajunan Kiai Asnawi, ajunan Kiai Abdul Hashi, ajunan Kiai Imam, tercukan tak kaleb ajunan Kiai Hamidi selaku pengundang, ben seteja para kiai, seteja para guru sehadir nyuun saporah. Manabi dan gula tak bisa nyebut asma ajunan seteja tung situng karena terbatas apa ngauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngorangi takzim ben hormat dek seteja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat secara istimewa beliau Bapak Didik Haryanto selaku Kepala Desa Kebun Dadap Barat, yang pada malam hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita. Ketua Remaja Masjid Nurul Ihsan yaitu Kiai Putra Dana dan seluruh panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj, bersetuju para rabu, para undangan lake otaba bini, baik undangan khusus otaba undangan umum, dek setuju ajunan beten kaula amul ja'aki ben beten kaula yakin ajunan setuju imul ja'aki Allah. Alhamdulillah kaula ben ajunan esa malam mangken takdir bi Allah eta pangkiaki papolong tempat secek muljanah engki kak dinto masjid acara secek muljanah
iki kak dinto adzikir areng sareng de Allah ben insyaallah papolong kelaben orang-orang seemul jaki Allah para alim para ulama semoga kamuljaan seakal tekel kak dinto beni cuma ibaki etunya beni cuma ibaki kebun dadap tapi sampai dek ke akhirat kaula ajunan pakun papolong dalam kabadaan kenging ridho epon Allah. Salawat ben salam nyereng ngatoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi semalam samangken diperingati peristiwa besarnya yang dikenal dengan Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj kak dinto dua peristiwa seepa polong isitung malam. Isra nika acelen malam, Mi'raj nika ongke. Jadi dua perjalanan epa polong isitung malam. Seperjalanan kak dinto mun iyo korban akal, kak dinto tak bisa terima secara rasio. Apa sebab? Karena antara jarak ben bekto kak dinto tak stabil, jarak terlalu jauh, bektona terlalu singkat. Makanya peristiwa Isra wal Mi'raj nika dalam Al-Quran ketika caritaake bi Allah iya wali kalaban ayat subhanah secepon ulama tafsir manabi beda ayat iya wali kalaban subhanah pasti samarina subhanah nika abahas pereng seluar biasa. Makanya Isra nika ya wali kalaban subhanalladzi asra luar biasa. Ben Isra wal Mi'raj kak dinto sampai samangken saking dari pentingah kak dinto pentahun ibadaaki setiap tempat, setiap masjid, bahkan pondok-pondok pesantren, bahkan beni cuma masjid dan pondok pesantren toro kadang orang biasa nikah sampai abadaaki peringatan Isra wal Mi'raj saking dari pentingah. Makanya Isra wal Mi'raj nikah ili beli saben tahun beri Nurul Ihsan beda Isra Mi'raj, tahun sebelum pole lambek beda, tahun siadaan pole lambek beda, makin beda aki pole. Apa mak jengaja peristiwa Isra Mi'raj ulangi peringati saben tahun, padahal ceritanya tak kira apa, ceritanya pakun dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mbian makin noro apa ngajen Isra belum polo kali tak kira mangki keterangan dari Masjidil Haram ke Masjid Dedek Barak dia Dedek ki tak kira mangki apa mak ili beli dibeli cepon ulama saking dari pentingah pak na pak asaus mun penting nih pakun dibeli mantap hahaha biar cagla tu kok gegar ke bawah aman jadi selamat dong pak na pak asaus mun penting pasti dibeli. Jadi mun beli penting nyaman nih kok penting. Jadi mun tero ninga penting tak penting sesuatu itu apakah penting atau tidak, perhatikan. Kalau dilibali penting, mun lalok pada beli lalok pada penting, mun lata ibeli isa kale mate ya dimma bodering mati naro Isra Mi'raj maksudnya pengajian. Jadi Isra Mi'raj ini kecek penting amangkana beli torai bimbian napa asaus mun penting pakuni dibeli. Kula tanya ajunan serabu mbian sehari semalam ada berapa kali 3 kali kan mak beli ada. Jawabannya situng penting. Mbian kila kula ada renari ada boleh. Lemah ada boleh. Padahal saya ada pakun nase. Cukong pakun. Mak lain dibeli bayi. Minta ada sebulan 2 kali daya. Ada ya awal bulan akhir bulan. Ana apa mak ini beli?
mun penting ni kai li boleh bila bi al mukarram mari bani karwat erku ku tambu sekali mangkana bah po lempo montangkan cerukan pak kepak busu ngakan lo pati banyak kopi bon rokok kula mah kita rokok pa kun tak lempo beni tak aja motro lempu apa lambak king di Allah kilok tekah cang orang ero ngakan malam kula karo king malam masalo ekakan semalam ngakan dukan le ngak makin di pengajian ki furu perenduan kula beri ngakan pahe kantoh ya pola beri deki ngakan bola iya pola ru ya mun tak beri lo ba pecak kula tamoy mun tamu ini kan tak denger parpan nih kapal beri ekakan tak beri identik pola kula pai ru dia yep kula semalam ngakan dukale semalam ngakan telo kale mari aja muh keng pakun tak takdir lempo sampai makin no le kula cuma lempo kula sampai mikir mun kula ku pakun tak lempo macam noro AKB 3 bulanan bayi bulan cepon mun cocok lempo KB 3 bulanan kula nguti suntik KB bayi malah cubeng apa nih si cubeng yuk jadi Isra wal Mi'raj ini penting hadirin saking dari pentingnya sampai Eli bali Pak na Pak saus pun penting torai situng pasti Eli bali nomor 2 tak kira kalau pai pun penting kayak itu penting men teman mangki beda cerita na orang kak kakile 2 hari tak kemi kalau pai le ada renge apa mak tak lupa pak na apa asal semua penting ni kau pakun ili bali pakun enggak apa Isra ni kami yang kepenting hadirin kenapa kau dianggap penting karena Isra wal Mi'raj ini berkaitan dengan hal yang sangat penting polan Isra wal Mi'raj nika berkaitan kalaban perang sejak pentingnya Isra wal Mi'raj nika pasti penting pak na pak ni kenapa cang sambungan na pak na pak ni kenapa cang sambungan na bener gara-gara sambung kalaban perang penting norok penting pada naban polisi maki beni polisi king mun akrab ben polisi kata aku ayo orang bener supir king supir lagi ay ampoi beri efese padahal supir sabu-sabu kelentong padahal pada supir pada tak noro andi masih tungai beri pese masih tungai kelentong apa yang sambungan nah mau sambung kalaban penting norok penting kayak mau sambung ke perang si tak penting norok tak penting bahkan mau sambung dek ke bahaya norok jelas nah apa sambung na Isra ni kemak penting satu Isra kak dinto berkaitan kalaban keimanan kula jadi ngebada iman kak diman ma huwal iman napa seenya mai iman ni kasampian kutu i'tikad iman ni kasampian kutu yakin situng da Allah ni kuruguna iman Allah malaikat kitab rasul hari kiamat qada ben qadar coba perhatikan satu aja kak dinto sifatnya adalah gaib iman ni ka parcaja dek ke bareng selok padang iman ni ka parcaja dek ke bareng seta ketela Isra wal Mi'raj itu berkaitan dengan iman apa coba Isra ni kan ajalan dari Mekah dek ke Masjidil Aqsa Palestina ini dari Mekah ke Masjidil Aqsa ni jaraknya beda saya ada 1.200 kilo 1.200 masa ungguan tak ungguan mun biar lo parcaja okor TV gua tak nyari aku parcaja boy dah 1.200 kilo ribu mun ngangkui pesawat ducem mangkat tetok mole pak jam nika kita onggen ke atas Isra ngetok nika menurut pesawat pak jam zaman Nabi Muhammad pesawat kita ada pokoknya nang tibaan summa arudduhu minal arash qabla ayyabrudal farash wa qad nala jami'al ma'arib sallallahu alaihi aramun nyampit deh cengang boleh summa arudduhu minal arash
qabla ayya barudal farash wa qad nala jami'al ma'arib. Dia di nama kita nyentak korla nyampe. Summa arudduhu minal aras, Nabi Muhammad bali dari aras qabla ayya barudal farash, sebelum tempat lengkina ni kecelep. Orang ini kamu tojuk sini kan kapan cekerake angak kan Nabi Muhammad alaihi berangkat Isra bahkan Mi'raj abali boleh dak ke Mekah tempat lengki na kilo celep, tempat lengki na ki angak saking dari sekecek akal kamu masih ngucap masuk akal nih. Perjalanan 1200 kilo kalau pakai pesawat 2 jam perjalanan berangkat, 2 jam perjalanan pulang. Kalau pakai mobil ditempuh 6 hari perjalanan. Mun ngangku sepeda motor 12 hari. Mun adarat sebulan 2 hari. Mun agar short mate. Jauh tanya. Tapi perjalanan sejauh ini hadirin ditempuh 1 malam itu lain naiknya Isra ngetok nekap 1200 kilo lain ongkir Nabi Muhammad mangkana hadirin mun ajunan abahas Isra wal Mi'raj, mun ajunan parcaja ka terjadinya Isra wal Mi'raj, ajunan ni kebeningan kui akal tapi ajunan ngangkui ateh. Mun akal tak kira narema nikah mi tepak kau ring kebun dedek di saya parcaja mak tepak karing sarong ki saya parcaja orang semerang langsung dari Nabi Muhammad ni kala orang yang mendengar langsung dari Nabi Muhammad saya nyapok langsung ke Nabi Muhammad ni kekalaban Isra wal Mi'raj kafir boleh banyak saya kafir boleh. Orang seiman nalo pati totok, seiman nalo sabaro, macam percaya macam menten. Kapan terjadi Isra wal Mi'raj kafir boleh. Beri kok percaya ke Muhammad lo teman nakal, king mun setia gila Muhammad je. Mak gila. Cak ke Palestina pak semalam dah depak boleh ke Mekah. Banyak orang saya kafir boleh. Orang saya nyapok Nabi Muhammad langsung. Saya mireng dari Nabi Muhammad langsung ni kata percaya. Kebun dedek tak mireng langsung tak nyapok langsung pak parcaja abadaki acara sampai raja bede-beni kepah empian entar rombongan kak kanto mun beni keng iman se yang kui sampean tak kede pak kak kanto makin bu cepah engki amin de iya kasep mun beni keng marga iman empian tak keran jembian beni tak leso begelak leso empian ki entar je ngajak adan tek mulai gelak mulai bada isambian bener mulai maurib kalau tojo ngada si bener mbian nika cur ngoncur melkot kong markong mulai maurib sadan te mbian sadan te pengajian mulai maurib senyuruh adan te siapa bu bapak yun ceng bada maurib nah tak lempoke dia sah pengocakan Papa leman gak ada nih kan takut tak milu kenengan kalau mau urip cek maka tak Isa tak nyapok kenengan terus mak ada bedena Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Isra wal Mi'raj ni gabani urusan akal, urusan iman. Mbian sidepak kanto ni kepak mulai ki mau di padente. Mun benikeng oleh pertolongan Allah haram dan tak kirantar gak kanto. Mbian mintar keng iman sampian kuat. Mbian mintar keng sampian lain do Allah yang selamat do. Mandiman pengajian tar ku tegapal kamu wan mbian ni gagula. Pengajian tar ya Allah. Tikal mentar tak kero apulong itunya terus sampai ke akhirat.
Oke. Ya gula teu kapal kamuan kerokan nyaman lo tau. Artinya cek sekengan nomor jalan kampian tokang gula. Hari ya porok saroki. Sam porok lenteng itu kapal gula dikan. Menter ke Allah beureung sampai ke akhirat. Keng cender mangkat. Nang tenang gelu. Jenjak bening kok paham kata ada yuk. Kalau cender mangkat pang kok cekelak. Tergi pada lenceng umur. Tergi pada berselamat. Tergi nyapa akar cup tahun datang. Maka Tuhan nama kenegah. Allahumma barik lana fi Rajab fa barakaki bulan Rajab amin. Wa Sya'bana bulan Reba amin. Wa ballighna Ramadan pada aki ke bulan Ramadan. Jadi pada doa lanceng umur mencer da pa Ramadan kapimbian. Mbian mencernya apa-apa asaan. Saya hadir mencer tak sete mun tak teke atrawi bulan pasah. Saya hadir mencer tak sete mun tak teke apa jeng telas Idul Fitri. Ah, mari nak apa jeng telas. Ah, ambil ada iya ke ada yuk. Mari nak aku jang telas manter lanceng umur. Mak ada iya ke ibu rumpian. Yang ku mati ya. Beda penceramah atu agi mate. Mbian jago takut ke mati yuk. Iku beda bigu lagi. Mati ini kesempatan pertama. Coba nak kanjeng Nabi senekah. Fa innal insan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Masalah mati ini kasih nomor situng. Umur manusia ini keiokor dari rizkina. Titimbian makin lebih gula payah kocak. Mati. Tak kira mati mun rizkina ki beda. Karena umur manusia ini keiokor ben rizkina. Kan beda orang ini ketur kadang sakit sarah. Tapi makin sakit ngakan tujuan gitu. Mata lu mati. Nah seenggi lo apa tutup dia. Kapan sakit sarah makin emas sakit. Cek makin impus pah tak masuk impusan. Beda kan? Sendok ben aing tak masuk aing bon beda kapan impusan keluar boleh beda bemak tak masuk impus rizki ampun tada mun lah seni kene parah mun rizki negi beda tak kira mati kanjeng Nabi sadabu fa innal insan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha mun rizki negi beda tak kira mati hitung nih kak makanya gue sering cerita kita piru lambo beda orang bah sebelum minta orang sakit tua pah minta tajin ikakan separuh panikakan pah mate kapan dipandi iseramuan pah melak boleh kapan melak pah ngocak kemakarena tajin kan kutaki ngakan tajin ji mereka kan tajin mate boleh se odi ke nguni tajin negari separuh bereng kan kiyu orang sakit sara gue cerita almarhum ke Jawahir tatangkeun aja pun sakit 4 tahun panabit pahami tatajin kebayaki ekakan le sabaro tayabi pah gelau mate ki bekatani ya ni pandi seramuan pah melak pah ngoca kemakarena tajin ku tak ki ikakan tajin hebat ada kari saparo bereng napa boleh se odi pah mati mun rizki neki beda lah mati ki odi boleh eko ni tajin aja mangka nampian mun sakit mun ngakan cek pat ada Apalagi iko ni boleh Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Ki umur tapi tenembian tak kira gue lekuk magi lambian paha makan itu na sasak tak kira pahe kuni boleh ke ani kita kok kengtung contoh nata kok ada kian ni kan orang mati ni kan ki pala mati beri neben erro ni pala mati mah kula malam Jumat beri ni kan ngisein pengajian Jumiati uning dan Jumiati Pak Polwari na kasah kula pahyen tadi bi kelebun pencer kan pencer kejadian kasah kejadian ni ka pencer tisa pencer padahal romana si bini ben romana si laki beni pencer keng pencer ni keng tempat kejadian akhirnya pahi beda ki acara Pak Polwari kula pahyen ceng kula kebetulan belum Jumat ni kala IC pengajian esang ke Agung benda era Labeng Bengkalan IC2 jadi kula tak langkung ra Pak Bun jang kula la IC2
Kula paling ngepol semalam cuma bisa ke 2 kali cang kula. Pengajian. Punten nih kak kiai keng mak le teka hajat nih kak jumiati nih kak entar buat maurib kula. Kula tempo na ceramah kula. Ketika kula ceramah nik binian ngak nih kau ni pah mancung ring cereng. Biasa nak kula ingat kejadian di Sampang di bering kula ceramah nik binian mancung sini kau beda teko si bebo lebot mancung ni. Jadi bi kula pulan mancing-mancingnya ku beda tekos beli kocak toju tikal mung karo tekos nek keng nyari lobeng cang gula lobeng tekos jadi sorot-sorot cang gula tekos cina jejak keng tekos keng antara lobeng cang gula iya lobeng tekos betangki ternyata si bini mancing-mancing ini ternyata bini keng bi tekos pah beda si kesurupan bini beda kesurupan pah panitia laporan ke gula anu ke Jumiati masuk ke peserta, masuk ke anggota pengajian. Ya kan masuk nyari anak mana anak saya. Bu, bangkok sih kesurupan nih. Pahatkan. Jangan tertawa. Jadi orang mari dia ke luki acara itu takut ke orang pulang kocak kemasukan digulai kocak janda kelakal ada cerita tanah orang mati bah keluar odik boleh masuk ke orang ada cerita tanah orang mati entar masuk ke orang ada cerita tanah janggula mun pah orang mati bisa keluar boleh pah entar garing odik kula mun mati keluar masuk akan kita mirzani bayi hahu betul iya mun pak nyari ani sasabian nyentar nakebi gula masuk nakebi mun pak haring mati bisa keluar boleh tapi nek ngaku bane janda kalakan neka jin jang gula imajin korin otabe jin Allah serokkan tuanku bihu pada ko belo jin pah beres sadar se kesurupan nih ngaraca ngejin pate itu mongko cek bene si bini ngara keluar ada cerita orang mati ini gak di boleh pahintar nampak rono pahintar namun di menyekutan diurusan orang mati bimda mun bagus sabai kebun swarga ya mun celaka sabai jurang neraka makan cek jabar jajam biar istilah jerengkong ada cerita orang mati teti jerengkong ada ambu sing kampung ngocak tore teti mayit muyu bu mayit lecak lek kok pulang mbok noremun lecak aja ada tak tetina padahal si tetimun gereru mayit orang akan demayit ngakiyo terakam miala akla ada iya Allahumma sholli ala Muhammad aduh ada setengah jam ini mah beda nyanyi India lagu Isra Mi'raj you ini Pak Isra Mi'raj minta lagu sampean gaul saja lebih lagu makin gula cek bacing beri lagu waktuku kecil aku tak tahu yang mau ngilmu apa ku sentil ku kira pentil tak tahunya sutil apa Allahumma sholli ala Muhammad pon jadi tak usah bahas tak usah kok mati maki kok cak mati mun diski neki beda tak kira mah mati tung nih kak nomor 2 ternyata urusan mati nih kak manusia ini kebekal mati tergantung dari tanah kak di mak orang ini kayak kebay makanya kan beda orang dedek ini kepah mati Mekah sini ki beda saya mati Mekah beda saya mati Pontianak padahal kelahiran kan toh anak amak mati eman kaman
ternyata orang ni bekal mati bekal beli ke tanah dari tanah kak di malam buat sekebai situng waktu Nabi Muhammad teman lebat marran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin Nabi Muhammad situng waktu ni teman lebat situng jenazah ala qabrin situng kuburan kanjing Nabi matur patanya kubur man hadza kuburna siapa ya pas jawab Habasyah al-fulani ya Rasulullah. Ni kering Habasyah fulan Habasyah ni ya Rasul. Jauh Habasyah ni dari kuburan nikah. Kanjeng Nabi pah adabu la ilaha illallah siqa fi ardihi wa samaihi allati khuliqa minha. Manusia nikah bekal beli dek ke tanah eka di melembok sekebai. Makana orang nikah mati na tak tembuh napa mati Madura napa mati Mekah kan beda orang umroh pah mati Mekah tinggi keluarga napa ngucap cek bikok lero cek mangkat mangkat tok makita mangkat apa kun mati Mekah kasalo bisa lakar di Allah bayi dari tanah Mekah makana gula benajunan nikah ya pun Allah wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut manusia ni kata kira beda oning mati eka di mah sehadir nikah tapi bang kibulian mati eka di mah tergantung tanah nah napa mati Mekah napa mati Jebeh napa mati Madura napa mati Darat napa mati Tasik napa mati Bebe napa mati Yatas salah boleh dekan beda si mati Yatas yuk minta biar kabar ki Desember kemarin beda 5 pesawat gegor nyuk kamu make di pesawat di atas nyuk iya dia bayi tahu di atas mari jaluk tahu di 5 pesawat cuman tak penting mati eka di masaus kaula ajunan sepaling penting mentor bila bayi mati iman naman teriki bawa mati maka makin kalau berintar kisru wal mi'rajnya kesampean ageng seimannya man ageng seiman tak kepi bisa intar padahal sampean selesoh saya tak lesoh tak intar sampean sejauh mobil rombongan be luar roh padahal semak-semak makin dung tedungan ma intar sampean pun pengacun entar pengacun di borok rombongan ke borok nakin majer nakin lesoh nakin payah dan kul yakin ajunan seentar ke pengajian leso aja gajah mbian seebele bi Allah ibadat orang selamat mantar bi Allah ibadat selamat kapi mantar bi Allah ibadat cerah kapi mantar bi Allah ibadat hajat kapi amin Allahumma pon ana apa isra ni kama ilibali tahun polanan penting apa mak penting polan berkaitan kalaban pereng secek penting apa secek penting iman da Allah subhanahu wa ta'ala ajunan percaya dek isra padahal tak masuk akal mi percaya sampean tak ngaku akal tapi sampean ngaku iman da Allah subhanahu wa ta'ala terejaga iman sebeda idada mantar kau udah benajunan tak sete kecuali asangu iman la ilaha illallah amin amin Allahumma mantar tak sete kecuali iman ben Islam cekak idada kau udah benajunan amin mantar bila saus sete abalik Allah husnul khatimah amin tung nomor 2 apa Isra ben Mi'raj ni kami penting polan berkaitan kalaben ibadah secek penting ibadah apa bu solat ibadah ni kasih paling penting dari satu aja ibadah pejeng pejeng saya paling penting napa buktena ibadah saya paling nolak ilibali ni ke pejeng bener ilibali pejeng saat semalam berapa kali 5 kali ni kasih wajib lain saya sunat sampian sebelum sepuh abajeng napa tak abajeng orang si abajeng 2 rakaat sebelum sepuh ni lebih bagus etembeng tunya ben saesena tatang kena sampian andi mobil ken petok tatang kena sampian sabena lebar tatang kena sampian andi tanpa alokean lebar jaraja sampian tak diandi keng sampian sebelum abajeng sepuh ke abajeng sunat 2 rakaat nyaman salat fajar pakua bi kanjeng Nabi rakatul fajri khairun minat dunya wa ma fiha 2 rakaat fajar ni lebih bagus etempeng dunya ben saesena tatang kes andi dunya benya empian tak diandi keng mun sampean apa jang salat sunat 2 rakaat salat sunat fajarnya mana sebelum sepuh
sampian andi pereng selebih fokus dari tunya bangsa esena keng bi Allah tak ibaki samangken ibaki budian salah tadi nama teh sampian mungkin oding melarat lakon nyiksa tapi bisa aja ke malam bisa aja ngajak sampian si bisa tahajud ni kemudian bekal eja ke ilmu kufur bi Allah yang kak cedek makan jabun ke syair ya ibadallahi jitu rubba da'in la yuradu la yaqumul layla illa man lahu azamun wajidu ya ibadallahi jitu wahai hamba-hamba Allah jitu je ngajak sampian rubba da'in la yuradu banyak doa ni kata itolak terima kasih bi Allah la yaqumul laila illa man lahu azamun wajidu tak kira bisa jaga malam tak kira bisa tahajud kecuali orang-orang seniat tecek santang ben bisa je ngajak ala ben ngantuk bila bini ni kemudian cek lesok pekik laku cek ada tedung di budi jadi masa ki andi nak kena kini mandeman lagi nempan nyusuwe tak buambu sekali siang nyusuwe malam nyusuwe jangan anak pekun nyusu bagi malam bu masa kalau saya ngedok si nyusu tedung sampian ijagai nyusuwa anak ang aliran apa dah jembong rime je Allahumma sholli ala Muhammad sedika juga ni targa pengajian ngak makin ni kak padahal payah padahal lesobek tona banyak saya ada sampian mun benih keng selamat mun benih keng epa becer mun benih keng bi Allah epa teka hajat dunia akhirat tak kira bisa ngalakoh tidak berani istiqomah pajang lima waktu ni kata masuk ibadah yang paling penting dari semua ibadah yang ada makanya hadirin sampai itu gua kibi ulama tanda orang selamat bentak selamat ni cuma situng pajang ni kan saya orang saya selamat ben saya tak selamat terus ni kesampian cepun ulama tek gunung pajang ni saya rasa aja ke bajang pabanyak itu senambian pakun masuk surga pabanyak ala maksiat keng mon bajang ke lako pakun masuk surga ya keng yo bergelu ya maksiat bu tapi mun ki abajang ini ki beda arpan masuk surga sini gelo mun ki abajang makanya dua makin nikah iman ben bajang seberkaitan kalau Isra dua ni kata ning pesa hadirin dua ni kata ning pesa tak terima mun cuma situng tapi situng tak yang kui cepon ulama iman orang ni kata terima bi Allah mun tak abajang iman keng tak abajang tak terima iman oh tak abajang tapi tak iman tak terima abajang mun iman kutu abajang mun abajang kutu iman mun kalau urusan khosok tak khosok ni cepon ulama si bisa khosok ya atau saya bisa tikel lah abajang mak kita khosok kula abajang tan keng kula tak khosok bagus abajang tak khosok ni ke bagus saya tak bagus ni kamun khosok tapi tak abajang oh dari khosok sekecil Allah abajang bi inja nak poton ti nama kita khosok sepenting abajang daripada khosok tapi tak abajang dak faedah nak mun dua ni kayak andi iman eka andi terus si nomor dua kak dinto bejeng eka lakoh berarti sampai ni kebi Allah ki ikar pagi na masuk surga le mas ala keng gula benajunan ala kutusak tore pamari makin tusa ni kebun makin bulan recup mak le mate gula benajunan tak ngibatu recup ni ka makin ni kocak syahrul istighfar bulan ni minta sapora makanya bulan recup ni ka beda amalan khusus setada bulan lain kenapa malamalna situng orang semaus Rabbighfirli warhamni wa tub alayya jumlana petong polo sambi maus tanang sambi iangka ki laku petong polo lemah petong polo lam tamassan naru lahu jilda orang sema caki puru petong polo orang ni kemudian tak kira setting apoi neraka make amin mun tak maca termaja
Apal kebacaan nama. Bareng Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli. Ya tina aki kok. Ya sudah norok buntek kok isi cecer. Ki laku petong polo lemalem. Tahu lihat jualan ke? Umpama mbian mun ki laku petong polo lemalem petong polo tak oleh jualan. Tak oleh laku tak oleh ngarek. Becah sakalian petong polo ki laku melolo tak belem-malem melo. Sibuk tak sempat ke? Macam istighfar lain. Oh, kong jak sampai tak macam istighfar bulan recepong bulan minta sapora makin ni kan. Mari mau masak pas sibuk tok. Sepuluh makat ke pasar. Duhur kita datang, asar lesoh, isya ngedeh. Sepuh makat boleh. Mau pru sampai curungan curah yude. Nggak di. Sampai dah iya. Aju sambian bercembian. Mbian maca istighfar. Napa tahu sayyidul istighfar menapal Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Kejang gelu tak idi mbian. Iya jam ke pelawan tak kira apal je lanjeng ayu. Apal ki? Nikahnya mana sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Alhamdulillah apal kabbi antana. Sina korla apal magi antana tok. Ni kasitul istighfar. Sekalian bayi baca. Mulai kelak sopu sampai makin tu sancur kabbi atal-talan. Amin. Situl istighfar. Nikah. Lanceng ke? Sidak pandok bayi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lancong gelu ke? Dia kasih pandangan boleh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Pakun lancong ke? Dia kasih pandangan boleh. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Lancong pakun ketok. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Pakun lanceng ke? Ketok boleh. Astaghfirullah. 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 Bade sebandaan ke? Tedung baik. Tak usah macam-macam. Nanti orang pandai. Orang nikah. At-taibu minad dhanbi kama la dhanbalah. Orang saya atau dari dosa ni kepersis pada ben saya tak anak dosa sama sekali. Gelas ni kemun besar diimpian ilim pole era sopole ben lim eltiko atau ben lim egi asampung mana sambungah keng bude lampat tapi sana ni bener keng orang saya laku dosa pah atau ber ke Allah beni karo dosa nama ke lampat kemet ada sekali mun ero tak dosa di mana mau tak dosa cek kapi manusia ni katu. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau selalu salah pola benih manusia tebak absaab ya. Tapi kalau selalu lupa tanda para matia. Janda aja. Manyu-nyu kang kok mun beni janda kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi makin pong tempo na bulan istighfar banyak minta sapa lagi.
Nomor situng amalan apa? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Baca petong polo kilaku, baca petong polo malam. Orang yang macam kak dinto maka bi Allah bekal selamat dari api neraka. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nomor 2, dekik recep terakhir. Pada Jumat sebelum recep terakhir tadi kan pada Jumat terakhir. Di Jumat terakhir ni bian ngaki. Yang masjid kan ni keding orang sing maca khutbah kasa. Kapan imam maca khutbah, mbian macam ni kena yu. Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ini boleh nak boleh? Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Baca berempat kali, baca 35 kali. Nikah amalan cuma beda bulan Recep, selain Recep nikah tak ada. Termasuk Rabbighfirli warhamni wa tub alayya nikah bulan Recep. Mun baca bulan Reba ya pakun oleh kencaran, tapi faidana lo pada ben bulan Recep. Pada ben kipuru Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Baca laina bulan Recep pada oleh kencaran, keng faidana tak pada ben saya baca bulan Recep. Saya rasa macam Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah ketika Jumat terakhir bulan Recep berengaki imam ongka ke mimbar baca khutbah mbian bah maus selama setahun sapian Allah bekal eja pandi pese melolo kor ngalak terus kor acuan mbian bah debu. Iya muna lakko kita macam jian di pese kiai. Muna jualan pala macam jia pakunan di pese. Orang ni kebanyak selako tapi tak boleh pese. Banyak saya jualan tapi tak boleh pese. Cang saya rasa kapan jualan oleh pese. Terus kadang orang ni kecak makin jualan apa ada banding orang pese na tak pada. Bener. Situ ngak jualan bisa majarotang, situ ngak jualan tengah jen raja. Situ ngak jualan bisa melihat sepeda, tu ngak jualan sepeda nanakin jual. Norok bendalmu adalah. Mata apa ada? Rizki ini keding Allah, ding kula ben sampean usaha na keng se macam buru kasah. Tangkung bi Allah rizki, nabi Allah bakal pakempang rizki selama setahun depak kercep oleh budian. Makanya kiai bi Allah pakempang rizki robu. Anapa kiai? Kiai ini kan entar kasih andi rizki. Makanya makelah aku tak pati sahara bi pese yen tari juga. Nggih kan? Kaya ngasarin tamu entar si bini ngibo gula selaki ngibo amplop sampean jaga na tedung pah tamu tok-tok-tokan anggota nabang mekar joyu depak kebajana majar lah guket seminggu seket pon dua nikah mantar bisa ayam malaki nomor situng mantar jaga iman kaula ajunan amin. Nomor 2 mantar bisa jaga solat 5 waktu. Amin. Saya saja kedua nikah kau lebih najunan pekan selamat. Makanya acara makin nikah ibadah aki saben tahun mak le teti penganyar iman kau ajunan. Amin. Ibadah aki saben tahun mak le teti painga ada kan ibadah sanya masolat sehingga acara makin nikah sukses tak yokor dari malam makin rammi tak rammi na acara orang sehadir. Ini kebeni ukuran sukses tergantung leku mun leku sebiasa na apa jang sopu kol belu pah auba pah teti setengah belu. Ya pakunnya mana je. Saya biasa nak bejeng sepuh kesiangan, pah leku sampian ngeding, pah abojeng tak kesiangan berarti acara makin ni sukses. Amin. Mun beri masjid ni kesepuh ning kepetoh, pah leku jan rami berarti sukses acara. Keng mun leku pakun kepetoh berarti acara ni kata dek buah nak kalau keng sehadir ni kemakin esa kuratusan. Apa contoh nak tahu rempak? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Matar sajana semangat entar ke masjid. Amin. Ter sajana semangat bejeng. Amin. Ben seten punten namun tak bisa berjemaah ke masjid, berjemaah compok yu. Berjemaah compok. Cak ampo bejengan ke tibi. Impian kan pancen ke sepuh pah tulia bejeng. Anak jadi cegai. Cak bejeng ke tibi anak cegai. Laki na cegai berjemaah. Dan kula sering adi beli. Orang apa jangan berjemaah nikah nomor situng tercecep itu lekor nomor 2 orang siapa jangan berjemaah nikah mun situng terima selain terima kapi saya nomor telok situng sekosok selain tak kosok tulis kosok
mun pah berjemaah ni kalau ku Roma ke rukun keluarga cek pun Imam Ghazali keluarga ni mentro rukun na ipakun apa jeng berjemaah mbian makila atokar to king mun berjemaah tak kira abid satokar ya tengkana rukun dengan bini ni laki bini ni kata yo dari tokar karena macam mereka lagi bini ni kak bade terkadang mereka lagi bini ni kalau itu mau tokar ada kan cena romoro itu mau telak bade kan bade lagi bini ni kebenar ya tokar aning pun tahun ngandung bade macam king bian magi atokar to king mun ahli berjemaah tak kira abid magi atokar arapa orang ni kemun biasa apa jeng berjemaah siapa jeng ketibi tak nyaman ingat mbian re mun apa jeng berjemaah tak nyaman bulan biasa apa jeng ketibi mbian mun berlaki ni biasa berjemaah coba torai pan atokar ku tak lekas sarmu subuh mbian tak nyapa asar tak sarmu duhur tak ada kance maurib selake kelangker mbian ku tak lagi pikiran mun biasa maurib berjemaah macam norok macam menjo norok pak boci tak norok biasa berjemaah akhirnya norok kia ceng maceng cepat subun mordaja wairil maghdubi alaihim waladdallin nyam enjo pikiran nyampit begelo tak sarmu kayak mun tak nyampit lah karena neng nyampit akhirnya nyampit kia lo celok amin selaki agretek tompes sarmu jauh ya itu pun berjemaah tak lah nyapa bener bulan rakaat pertama lah sarmu rakaat pertama si bini nyapa rakaat nomor 2 bisa laki pakai pelanceng Fatihana waladdallin cang si bini san misan kah gelek dah mare amin tak lah beres ya tokar selaki bah gretek ibri mun kedi bah nase lekat nase on terbiasa jaga berjemaah amin menteri iman tak itu bu Allah amin menteri setuju paring nasihat amin setuju sehatir menteri paring selamat amin menteri pada pak umur depak kercup tahun datang boleh amin ben setuju sehatir menteri tak karwa polong itunya menteri polong sampai ke akhirat ala hadihin niyah wa likulli niyatin sholihah al-fatihah. Kula doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina ولأجدادنا ولمشايخنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا بقول لا إله إلا الله. اللهم ارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيدي المر وعلى آله وصحبه walhamdulillah rabbil alamin. Sapor aki setaja gibo tertabang kia boleh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.